Ino khamphani ya SABC ikha lwendo lwa u lingedza u vhuedzedza tshiimo tsha zwa masheleni ngonani. Izwi zwi khou vha hone nga murahu musi masheleni ane khamphani ya xelelwa nga ṅwaha muṅwe na muṅwe a tshi khou fhungudzea. Musi vha ino khamphani ya SABC vha tshi khou khwaṱhisa uri khamphani a ya thuvha tshiimoni tshavhuḓi u ya nga ndavhelelo, fhedzi kha tshino tshifhinga i tshiimoni tsha khwine musi u tshi vhambedzwa na miṅwaha miṱanu yo fhiraho. 2 fiscals ago, we're at over 500 million. So now we are actually standing at 201 million, which is a progressive reduction in terms of net losses. And that indicates the degree to which we are now moving closer to breaking even and being profitable. Zoralo hukotaiswa ri lwendo lwa mushumo wa vhuedzedza tshiimo tsha bugu ya masheleni ya SABC ngonani lutshe lulapfu. In the current year, irregular expenditure only amounted to 91 million rand. It has come down from over 600 million rand about 5 years ago. Of the 91 million, only about 23% or give or take 20 million or so were instances in the current year. Everything else relates to contracts and activities in prior periods, often going back 3 or 4 years. Va khamphani ya SABC va kha nzudzanyo dza u ḓivhadza bodo ntswa. Izwi ni nga murahu musi tshifhinga tsha bodo ya zwino tshi tshi khou ḓo swika magumoni mafheloni a ino vhege. We've prepared a comprehensive handover plan that will then be shared with the incoming board as part of their induction. Va SABC va ri va kati na nyambedzano na vha muhasho wa zwa gwama uri vha rwele ṱari pulani dzavho dza u shandukisa zwithu.